Kubor nakaslem jong unongsan hima. Karibhoy Progressive PWD Workers Union hapok kajing lamu samla Napoleon S. Maupniang hene kasngi kilay kendo yikinong tok kubor hasilong press club ban pensyai pat ba halor kimat jingdawa jong kani kaseng ha kabakila pharu da kajing tok shu sembut menteri rang ba kajella uba preston tensong shu uba dasakyat lamare ubadai menteri katanat PWD bat ba tiji nengnong secretary katanat PWD ha kabedai bat kajing dawa kinong trei katanat PWD jong karibhoy ki bompat shimla sha thong kampura ki badai ru kinong trei ki bala trei menta palat dakisnem ha kitanat baper jong ka PWD kumta henne kasngi kilami shakmat ban pen pau pat ba halor kane bat kerpat ru baka sorkar kan shim kia halor kajing kini kinong trei bat kiwe kiman Kini di kuah pun ai buat mata sini halor ki poin kar bing la samit ki jing tho ki bar bah halor ki di dan nakalian kini akini sini balda bakle kotre pun ai badam ni la samit ka we chata demand juni sha menteri PWD di kai ba presiden song de jong di chat jong karut nata bishiba lamare de minister in charge of the building barkum juro isha iba tijin nang ni bade honorable secretary jong jodi road building chupor tana kaleng ko chingi na banta kinong tre jodi haboy khamtami casual nila samet ka jing tho bar jing tho chingi chicken part chingi ki bor bahlor kalong no rem bolong ban tre kam ya bar khot ki points ki class ki bodon hapo jang kamegalia regular casual ko skun 1996 kumbalong hudumanta kajing lap jangi kelomba bon kinong tre casual hoi kami regular am tabon punsnan don pula dan ka posnam kasasnam posnam la posnam ro te nakaleng jungi ngimla am dokti mono bakla mono bayu mono bade ban pet ngimla am dokti ni no nakaleng jungi kum ko union ni don ta kajing kerpat shibot bahlor marsung bahal tre kam no ya barokhat ki pon ki class ki dan hapo jangka megalia regular casual custom 1996 te kumbaga tu kene keskin bikian ko shai bola kal ong shai bola kino ki cash locker ki batre kam hapo jong state government ki department bangan hapo state government ki bala tre pala cash post nam ki don hok buni regular kata kap ar kolomba ada don ki post ha group di ane grade 4 ong state government ki bala ki kila apply di long fit ki post bala lalu kata nurem nak keleng jungi kerpat ki berbalor belum ban pentre kam eki point berki close jangka megalia regular casual custom 1996 dan dia roh ka jujing tho jing sura demand bang asmet ki bor bahalor ila thoro long ka jing kerpat nak keleng jungi kelompa kin pentre kam ya ka PF positive government kumpulong tu menta ni dap da ka jing sno benyau bolong jing surit ro ta bolong ba ngila bolong ka EPF scheme klem pentre kam state government jungi ki ba pentri kam ki di external government but ki private companies dan entities posted hari ki office sarkar jong state government jungi iklim pentri kam ya kaneng scheme kai PF kablong providential fund jong kinotre te ki donro kum ka ESI ko de scheme nam ta pang bostam nam ta kinotre tum kener kom don te ki overtime allowance ro nila ba do menta kim don posted government kum tam ka de department te nalor kine ki don ki shti kha khun ro nam ta ki longkmi bolong ba ki bor ba nam te ki don ki diana allowance bolong ba ki ba man la way nong trei ki don hok pan yo te nakaleng ko jungi tho ro ko jungi ni sa ki bor ba halor ka pat ki ba ki petrikam ki kategori per kum ki unskill ki semi skill ki skill highly skill nakaleng jungi pat si bor ba halor bolong ba kine ki unskill level ki bangat nam ta kinong trei pudi haboy riboy district ai kin dik ba po la kosnam kini ki semi skill ai ki delai snam reduce nam ki skill ban ki skill category ki de reduce nam dik ba do nice nam di blash kosnam shnang ai kin ya highly skill ka rum kana ka megalia regular ka short focus kin 1996 dan nakaleng jungi la ni thoro shiki bar bahalor ki jing ba jungi kalomba ai bagi bar bahalor kin pelam mi jing don kam ekya kitar ki ba kinotre ki don kaman kasni kata ni thosh ki blongkum kini ki glove mo kata ki kini ki rubber boot ro ki juti hong juti khamtam shaboi baslam
kibun sebisen tebun dan pun apa dengan orang trai kibulong ba kim don kibut babiang cuti babiang telong da thong da silpar long ka bu jing ma banam dau jong kib sen be yang perper dan kalian jing kerpat siki lo tu kib rubber board ro tingi kerpat ro ki hadu green code na ta kerpat ki hadu kita kam ki wat ki machine ro nomor kumpulong hadu mentar lomba kam de ke besok iki ban sik ko iki plangi kenyot ekasrok hari boy na ka dau jong ka jinjor pra islam tikini ki wat jo ki ro mentar kam de sik besok iki belum pun ko halor kata kerpat long bala ki bor halor ki pet ki mission kan te halor kinai long na kalian ke jong ni thoro shi bor halor kerpat shi bor halor bak petrekam ya kum kan internal complaint committee bangilap ya ki office of per kum bangilap shri boy lembak ki RTI per ngilap ba kata kan internal complaint committee ke ban pet ya ki sexual harassment jo ki nong tre kam ju include ki nong tre casual kini nong tre casual ki ba ngilap nong belas ni ba tre bun snap telor kan norem nak kaleng jung kerpat ki bor halor belum ban include lang ne ban kentup lang ya ki nong tre casual po jo internal complaint committee ba de kata ro kerpat ki ba ki notify ki noa ki notice board knam ki nong tre kinte kata boy deh idan ko ba ars pa nyup arngon kat kum gajing kan beng yo boleh pat kim kentup langi ke tu ke wei pat ke baterai ke wei ki department prepare pishim tang PWD kolong ne ba mo haman laki department kita nak jong cingek joki tapi ni kelum lang hajo kolong kerum keram ta kena belong kan sok mentang cimbu dia ki siban ngilek ke department berkan lan by lan kan nomor komentar ki PWD ya lembah department jadi di PhD ke nomor PhD department te kena kan kerum keram tang ni sistematik kan boy ben